Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün fevralının 4'ü bazar ertesi kunu. İlhaq altındaki Keriç ekologik felaket ülkesinde işgalciler ziyarlı kalıntılar tutulgan yaranın bentinin bir kısmını yok ettiler. Vaqtınca işgal etilgen topraklar meselelerin azirlikinin malumatına göre bu Keriç köprü için kum çıkarılığı vaxtında oldu. Ekologlarının aytkanına göre ziyarlı kalıntılar denizge düşe, kum içinde himiyevi maddeler var. Onların arasında mışyak, vanadiy ve fosfor malumatqa göre onların koyulunması azami maqbul koyulmasından artqaç. Kum çıkarılığı ve artırılığı çeşit hastalıklarga ketirebilir. Nijni Çurbaş kalıntılar mağzeni bu ziyarlı kalıntılarının tehlikesiz tutuluğu için yer. 1968 senesinden başlap demir kulçası kombinatının ziyarlı maddelerini toplamak için kullanılgan edi. 20 yıldan beri şirket çalışmay. Fevralının 4'ünde geçer gecesi Merkezi Saylov Komissiyası Prezident namzetlerinden ve sekalarının kabul etilivini tamamladı. Yapısı olup Merkezi Saylov Komissiyasına ve sekalarını 90 Ukrayin berdi. Onlardan 18'i ve sekalarının sonki kabul etiv konundu. Bu haqda Merkezi Saylov Komissiyasının matbuat katibi Konstantin Hivrenko bildirdi. Şimdiki vaqtqa komissiyanda 28 namzetni qaydiyetten geçirdi ve 22 kişiye ise ret cevabını verdi. Endi Merkezi Saylov Komissiyası fevralının 8'ine kadar da 40 kişinin vesikalarını öğrenip çıkmak gerek. Bundan sonra ise Moskva Ukrayna prezident namzetlerinin sonki ve tolu cedvelini ilan edecek. Ukrayna'da prezident saylavları 2019 senesi Mart'ın 31'inde ötkerilecek. Bugünde sonki 5 yıl içinde memleketimiz başından ne ağır sınavlar geçirgenini gayet yaxşı anlayımız. Ukrayin halkı getirgen kurbanlar, kuch kuvvetler nafilge ketmemesi pek mühimdir. Yarım yolda toxtatmamak gerekmiz. Avrupa Birliği ve NATO azası olmak için memleketini ıslah etilivi meselesinde hareketlerimiz bizim qat'i ve esas noktayı nazarımız. Avrupa Birliği ve NATO azası olmagan tılıvlar hakkında Ukrayna esas kanununa denişmeler koşuluvu. Bu sualni bu hafta yukarı Rada mebüsleri bakacak. Rada reisi Andrei Parubi bildirgenine göre kanun leyhası cuma akşamı kunu sesiyada teklif edilecek. Kabul etilivi için reylerini çok usunu toplamak gerek. Kayıt etmek gerekim ki bu sonki 3. rey bürüf olacak. Onu kabul etmek için 300 rey gerek. EPS fırkalarının bu konu iştirak etmeye çağıram. Bu Avrupa Birliği ve NATO azası olmak istegimizin mühim tasdikıdır. Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar nasıl etip rey verecekleri hakkında Türkiye'deki Ukrayna elçiliğinin konsulluk bölüğünün rehberi aytıp berdi. Boris Yasinski Ankara'daki Ukrayna cemiyeti ile kuruştu. Kuruşu vaktında saylavlarda iştirak etmek için ariza beruf kadiyetten keçif usulunu anlattı. Onun sözlerine göre şimdiki vakitte endi 70 kişi kadiyetten keçken. Tahminen onlardan yarısı saylavlarda iştirak edeceği beklenili. Процедура участі в голосуванні дуже проста. Rey bürüvde iştirak etmek için ağır bir şey yok. İstegenler saylayıcılarının devlet siciliği saytına kirmek gerekler. Saylayıcıları sayfasını açıp, oz hakkında şahsi malumat yazıp, qaysı bir saylav bölüğüne barıp rey vermek mümkün olganına bakmak gerek. Eğer o turgu degil Ukrayn olsa, ya da konsulluğunun hesabına turmak gerek ya da saylav bölüğünün değiştirilüvi hakkında ariza vermek gerek. Men saylavlarda iştirak etmege niyet ettim. Saylavlar Mart'ın 31'inde ötkerilecek ve elbette men iştirak edeceğim. Bu seçim Ukraynaga ayakka turmaga yardım etkenini isteyim. Layık bir namzet saylap Ukrayna'nı kerekli seviyege çıkarmaga gayet yengil degil. Şunun için Ukraynalılar doğru seçim edeceklerini umut etemiz.
Аненеви гуцулве Кырым-татар орнегі әляпма эммаленген савутлар. Япысы бұларны Анкарадаки халқара ярмалығында көрмек мүмкін. О февральның 10-на қадар девам етежек дүнияның 30 мемлекетінден келген іштіракчілер арасында Украина челмекчілері Мария Гринюк ве Рустем Скибин. Оларның айтқанларына көре тәжірибелі адам үшін қадими орнеклер Кырым-татар халқы ве гуцулларның тарихыны анлата. Әрбір орнек Тимсали ве уста тарафындан истинанен сечіп алынған. Ця традиція уже в Карпатах. Бу аненеге енді уч юз ел бардыр. Бізім уч туслы чөлмекчілік мақсулаты. Усталар өз мақсуларында тасвир еткен ресімлер тарихымызны көстерелер. Ве бу бізім чөлмекчілік мақсулатымызны дегерден фарқ еті. Безету фосылы исе ғайт ағырдыр. Для меня... Мен үшін бұл Кырым-татарларының медениеті орнегі ананелеріні аққында тариф етмек ве дигер ұсталарының ве зияретчілерінен конушмақ үшін бір имкандыр. Ишғал алтындaki месжетті Кырым фален Риман Мемедеминов умуми камерадан незареті құветлештірілген камераға аваштырылды. Боқта оның адвокаты Эмиль Курбединов білдірді. Украин саяси мобюсының дегер камераға аваштырылғанының себебі она қаршы рапорт берілгені олды. Весиқадан Риман Мемедеминов экстремизм мефкюресіні тарқатқаныны ве пропаганда еткені ақында языла. Русия қанун қоройжылары Риман Мемедеминовны кечкен сене мартның 23-інде тевқиф еттілер. О Русия жаза қанун намесінің 205 мадесінің екенжі қысмына айт олған жинайетті, яны интернет вастасынен террористик әрекетлерге ачық чағыровларда қабатланыла. Байрақ еле бірлештірілген. Кырым-татар байрағы Португалияға келіп шықты. Кенлігі 3 метр ұзынлығы 4,5 метр олған байрақ Лиссабон шәрінің мейданларындан бірісінде ейдірілді. Акция іштіракчілері Украин диаспорасы мақсат дүния топлылығының диққатыны Кырым-татар халқының күрешіне желп еттірмек. Бұндан evvel байрақ Австралия, Америка Бірлешкен Девлетлері ве Канадада олды. Шымды сессиятыны Авропада девам еті Украин ве Кырым-татар жемиеті байрақ ұстынды өз имзаларына қалдырдылар. Это акция для того, чтобы объединить. Бу акция четелде яшаган Кырым-татар ве украинлерны бірлештірмек үшін кечірілі. Вешімдікі вақытта ешғал алтындаки топрақларда бұлынған Кырым-татарларға украинлерге қол тұтмақ ве олар ұнытылмағананы көстермек үшін япыла. Венесуэла президенті Николас Мадуро Авропа бірлігі за мемлекетлерінің талабыны қабыл етмеге рет етті. О мемлекетті вақытындан евелки сайлавларының өткерілмесіні илян етмеді ве невбеттеки президент сайлавлары 2024 сенесі өткерілежегіні білдірді. Мадуроның сөзлеріне көре бірлешкен девлетлері ве оларының ортақлары Венесуэла мәселелеріне күрешкенлері ички женке кетіре білі. Январының 26-сында Испания, Алмания, Франкистан, Бүйік-Британия, Филименк, Португалия ве Австрия. Мадуроға яны сайлавлар кечірмек үшін 8 күнлік муддет берген еді. Январінің 23-інде мұхалефет фирқасы елбасшысы Хуан Гуайдо өзіні Венесуэланың муваққат девлет башы оларақ илян етті. Америка Бірлешкен Девлетлері Канада веда 19 мемлекет она қол тұтты. Январінің 26-сында Авропа Бірлігі Мадуроға яны сайлавлар кечірмек үшін 8 күнлік муддет берді. Мадуро президент вазифесіні терк етмеге рет еті. Она Сурия, Иран, Қытай, Түркия, Белоруссия ве Русия қол тұта. Алекнын женкі фильмі ilk мүкафатыны әлді етті. Бұдан киноакадемиясы мүкафаты. Алекнын женкі бұ Симон Леренге Вильман режиссерінің «Отдаленный лай собак» фильмнің бала версиясы. Данияда қанунға көре фильмнің асыл нұсқасыны көстермек мүмкін дегіл. Балар үшін бұ фильм пек шидетлі. Фильмдан баста жебе живаранда битасы иле яшаған 10 яшлы оғланчы қақындадыр. Ғае Авропадаки баллар. Украинада оларның яждашлары насыл яшағанларыны огренмесінде еді. Құрметлі серджелер, бұ дақығаға бұ сонки хаберімізі дада чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенже.